Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Wawakunapaq herencia. Tukuylaya mi familia shuk herenciataqa sayachitukunchik. Rikunallakunata mana rikuypaqkunata. Astawan kay yaya mamakunaka ñukanchik wawakunamanka shuk alli yachayta kay pachapi charinakunata ima shuktaqkunatapish sakinatami sustarinchik. Chashnakaqpipish Dios mandanamanta rikukpika ñukanchik kallari herenciata sakinami espiritualpish mana rikuypaqkunapish. Deuteronomio 6:5-7 pimi yaya mamakuna paypaq wawakunaman wiñaypaq imata sakina kashkataka Dioska mandakun. Kallaripika yaya mamakuna Diosta huyashpa tukuytaq kumurishpa kazunami. Katikpika Diospaq chuya shimimi yaya mamakunapaq shungupi kana, mana kashpaka paykunapaq kawsaypimi kana, tukuypi pushankapaq. Kutin kimsapika paykunapaq kawsaywanmi rikuchina. Paykunapaq punllanta ruraykuna chawpipimi paykunapaq wawakunamanka Diospaq shimitaka rikuchinapish yachachinapish kankuna. Yaya mamakuna espiritualpi chinallatak imashina kanata mantanaka paykunapaq kashkataq krinawanmi rikunata charin. Mana kashpaka Apostol Pablo nishka shinaka kantaka mana niktukushpalla krikashkataka yuyarikunillami. Kanpaq abuela Loidapish, kanpaq mama Eunicipish paykunami punta alli krikuna karka. Kantapish paykuna shinallatak alli krik kashkata riqsinimi. Segunda de Timoteo 1:5. Kay mandanataka yaya mamakunaka charinkunami mana hatun tukushpapish, mana niktukushpallapish paykunapaq wawakunapaq ñawpaqpi pandarishkatapish mana allikunatapish rurashkata riqsirishpa. Proverbios 22:6 yachachishka shinaka krinatapish imashina kawsanatapish uchillamantami yachachina chinallatak wawakunapaq. Ñukanchik krina chinallatak ruraykunaka wawakunatami bendicianka, mana kashpaka chingarinamanmi apaytukunkuna. Krik yaya mamakuna shinaka kallaripika Apu Jesus kashkatami yuyarina kanchik. Paypaq randika ni pita ni imata ama churashun, tukuywantaq kuyashun, tukuy ñukanchik ima kashkawan, munaywan, yuyaykunawan, alli yachaywan chinallatak ruraykunawan. Chay huyaymi kazuqkuna kanaman pushan, paypaq mandashkakunata wakichinaman. Kayka mana nishaninchu ñukanchik wawakunaka imapi mana pandariqkuna shinata rikushkata. Ashtawanpish ñukanchikka pandariqllakuna kashpapish mana niktukushpallami Diosta huyanchik. Kay killkapika yaya mamakunamanmi riman ñukanchikka chaypitaq kana kashkata. Yachana wasimanta tigrashpa yachashka hawa ima tapuykunawan tigraqpi paykuna shuktaqkunawan apanakuypi llakikunata chariqpi, mana kashpaka ishki yuyaykunata chariqpi, manchaykunawan chimpapuraqpi, mana kashpaka tukuytaq mishaqpi. Shuktaqkunapaq ministishkakunata rikuchun munashpa imashina sirvinata chinallatak krinata rakichun yuyarichunkuna. Ñukanchik munaymi kana chay krinataka paykunaka allitaq charichunkuna. Kutin kuyashkamanta Diosta kazuchunkuna. Diospaq shimiwan pay apanakuyka ama kachun shuk paqtachina kashka ruraylla, ashtawanpish chayshina kawsana kashka kachun. Chashnakaqpipish ñukanchik wawakunaman tukuy mandashkakunata shuk killkapi kunallaka mana kanchu. Ñukanchik ejemplowanmi rikuchina kanchik. Paykuna mana chayta rikushpaka chay krinaka yankalla kashkata chinallatak shuk fiñachik kashkatami yuyankakuna. Mañashun Apu Jesus tukuy fuerzawan kuyankapaq ayudaway. Kan mañashka shina kurishpapish tukuy shunkuwanpish ñuka wawakunaman chay kazuq kuyayta rikuchi tukunkapaq. Shinallatak shuktaqkunapish ñukamanta yachachunkuna. Jesuspaq sumaq shutipi chashnakachun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.